Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota obbolaawwan koo akkam jirtu, akkam na ooltan jirtu. Baga jiraattan kanaa jiraatu bakkum jirtan nagaaf manni Rabbii waliin haa jiraatu. Umrii dheertuu riskii bal'oo Rabbi isinii haa kennu, yaada muraada keessa Rabbi isinii haa guutu. Waa yaaddanii wal gahaa, waan sodaattan immoo najaa bahaa. Rabbii najaa keenya haa baasu, sodaa keenya haa kaasu. Rabbiin nama eessuma jiraatee Rabbi sodaatu Rabbiin nu haa godhu. Imaana kaamila Rabbiin nu haa godhu. Rizqii halaala Rabbiin nutti haa banu inshaallah. Nama umrii isaa khayrii irratti fixee dunyaa karaa itti milkaa'u Rabbi walumaan nu haa godhu. Warra chaanaalii Rayyaan isinin jaaladha, isinin kabaja. Sabiskiraabiin haa godhaa. Jazaakumullah khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.